loi te ho amasan a si som leng media vivar ho josi ka ngai lut naw salam ka hin pe ve tunin ki hil na thei ta thumun chamcha ane sei do hite isei do no mu chu e ma akuna ga so do theina kiti hi hi a hin ji tm joel kip gen editor a si som leng ka hin sim do masang in hi chi ka channel hi anabe khalo lai ho josin lungsit ta in view like share le subscribe nen bol pi chi un tia ka hong taw masat hi tun athu sim ma analut pan taw hi te nidang lai hin wacha khat le hoiwa khat hi zol la golin ana hlonin hi ni si le amani chu aki wo phom jing hlonin aki khan thei hlon ji poi hin la ni khat hi wacha chun hoiwa hol mo tan hi aleng len montin gamtin a hoiwa chu aga hol le le jing tai azonan wacha chun hoiwa amul hel pha in epi hi le pa chale gol tange tin pa cha hon le khat chu aga ben hi le ata be in hoiwa chu ana umin hoiwa in aju a sin din pa cha tui ho chu ana hlo le le in ana chip len hi wacha in amu phat chun lungdong ta in hoiwa za a sejin nang hola ki wa le le jing hi chu o ichan gi za nei lungim sa ding ham atin a hi le hoiwan adon botin kazu a sim ding hola hi chi pa cha hun le za hi pa cha tui ka ka hlo a hi ati pi e wacha in adon but pajin hoiwa nangin lal ta a hoizu na sim ding mi hem te nom ta a na zu akela uwa ane di a hi le nang dinga ipi apachum mem ati na hi hoiwan adon but pajin hoizu ka sim sa mi hem ten akela a ane o hi ke ka thang athi poi izi inan iti le ke man hoizu chu ka sim thei a hin min ke ya ko na don the ne the amu hi ke dia ham phat na hi ati pita ke za ko na ga so pa hi thasam lo hil pe a hin ke ma he che na chunga hin kasum sil poi atin a hi le wachan along thima he che hoiwa a konin ke ma ni dinga thil pha bol na lampang zil do the na san tampi kamu do tai ti chuni khu akipat chun wacha injong mi hem te ho thoma sang a mi hem ten adon na wadung ho a jingka ting a e athaji tapoi hi chi hi hoiwa akuna azil do thil pha le ta kha chu hi hi chi thusima kona hi hil na the tampi imudo ve eza kona thil pha po to sa ding hi chu mi ho dinga phat theina hi ding ti hi zil do thizin a ume mi hem in yem theilo chute min jong agu mang theilo talan nei te anga je hi chi na talana kona chu mi dinga thil pha chimti nei lowa na bol ding hi hi chi thusima kona imu do a hi je talan na nei teng le hi chi talana kona thil pha tamta na bol do the a hi je mi ding nga iza thil pha bol do jong la chun na talan be di loading a hi wanga hi chu mi dinga phat theina tamta na so do ding le sit a thil pha bol mi khat na hong hi ding a hi mi khat chun ama a kuna ga so do na ne ga so do na anei teng le mi te dinga ama chu phat theina hi ding mi ho dinga ama chu om tho ta lung thaina dim set mi jong hi ding a hi ema akuna ga so do na thei pen chu education hi a hi education kiti wang hin mi hem talan amu sa zo pe zo a hi tu lai khang tha tam ta ho hi ibe ji te ale khasim ding don talowa smartphone angwal atam tan hi chi a hin ga so do lo helbe ding a hi
any competition a lo hling thei ding khang tha kha jong chu he chi phone le zu drugs etc ho hin asu ngol a milo aso ji ai ta chu tawang mi ho chu iti ga so a mi ding a phat theina mi khat kiti chu so do ding ham pan na be mi ati ji ho hu a hi ta be azona dinga khang tha ho koma se do nom chu le khasim se se jong katipoi nang ma to thip na thei ki hol do in khut thip na etc ho gunin or any technology lampang jong bol na ding ha gut in he chi na thip na chu na talan a hi je nge chu chi talan chu na nei ting le im theilo tui theilo min jong na la pi theilo thip na chu a he ta chu ti nanga ko na mi dinga thilpha phat theina hu kun dok tan te ka ki pa e thuman tam ise do naw he chan chu a hi ta angai zo se pathenin phat theina bo chi taw han a chaina like share subscribe sumel po te